Who's in Migos? Please introduce yourself. Me, myself, 1/3, Quavo. 1/3 Offset, what's happening? 1/3 Takeoff in the middle. What it itsinda do? rya Migos ryashinzwe mu mwaka wa 2008 rishingwa n'abasore batatu aribo Quavo, Offset ndetse na Takeoff. Aba uko ari batatu bafitanye isano aho mushiki wa Quavo ari we nyina wa Takeoff, mu gihe Offset ari cousin wa Quavo ndetse na Takeoff. Quavo yatangiye kurapa yiga muri elementary school aho yashyiraga imiziki ye kuri CD nuko akayiha abana biganaga kugira ngo bamupromoting. Takeoff afite imyaka 7 nibwo yatangiye kwikorera imiziki ye, gusa ntiyari afite inzozi zo kuba umuraperi. Offset we yakuze akunda kubyina nuko nyuma nibwo Quavo yamubwiye ko nawe akwiye kurapa nuko aza no kumwandikira imwe mu mirongo ye ya mbere. Abo uko ari batatu barezwe ahanini na nyina wa Quavo kuko ise wa Offset ndetse na se wa Takeoff bari barabataye bakiri bato, naho ise wa Quavo we yitabye Imana Quavo afite imyaka 4. Mu ndirimbo zabo zamamaye harimo nka Motorsport bafatanije na Nicki Minaj ndetse na Cardi B, Motorsport, put that thing in sports. Walkie Talkie bafatanije na Drake, Walk it like I talk it, walk it like I talk it, walk it like I talk it. Slippery bafatanije na Gucci Mane, Slippery, won't excuse me, please me, please. Ben Bougie bafatanije na Lil Uzi Vert, Hey, raindrop, drop top, smoking no cooking the hot box, fucking on your bitch, yeah, that. T-shirt ndetse n'izindi nyinshi. Mu kwezi kwa gatandatu kwa 2012 nibwo Migos yasohoye mixtape yawo ya mbere yiswe No Label, ikaba yari iri indirimbo nka Bendo, Trapping at the house with the boys on the windows. ari nayo yatumye umuhanzi Gucci Mane abamenya. Hashize ukwezi Gucci Mane yatangiye kujya ajyana Migos muri studio mu gihe cy'ibyumweru 6 bikurikiranye. Nyuma Gucci Mane yabahaye deal yo kubasinyisha muri label ye yitwaga 1017 Brick Squad, ahubwo bo bihitiramo gusinyira muri label yitwa Quality Control Music, akaba ari nayo n'ubu bakibarizwamo. Muri 2013 bahise basohora mixtape bise Young Rich Nigga, yari ifiteho indirimbo yamamaye yiswe Versace. Versace, Medusa head on me like Illuminati. Iyo ndirimbo Versace ikaba yaraje gukorerwa remix na Drake. Nyuma y'igihe gito Offset yaje gufungwa bisa nkaho itsinda rizimye, ariko amaze gufungurwa nibwo bahise basohora Ben Bougie bafatanyije na Lil Uzi Vert muri 2017. Iyi ndirimbo yaje kwamamara ku buryo n'igihe Donald Glover yari ari kwakira igihembo kuri Golden Globes yabahaye shout out abashimira. Iyi ndirimbo yahise ibi ya mbere kuri iTunes ndetse n'ubu ikaba ifite billion 1 ya views kuri YouTube. Tugiye mu buzima bwite bwa buri umwe, Offset arubatse akaba yarashakanye na Cardi B ndetse banafitanye umwana umwe witwa Culture w'umukobwa. Mu gihe Quavo amaze iminsi atandukanye n'uwari umukunzi we witwa Sawiri aho bari bamaranye imyaka irenga 2. Takeoff ubu ari mu rukundo n'umukobwa wo mu modo witwa Lakia Darshai. Kuri ubu tuvugana Migos ifite miliyoni 11 za followers kuri Instagram, miliyoni 10 z'aba YouTube subscribers ndetse na miliyoni 3,500 za followers kuri Twitter. Albumu bakoze ya mbere muri 2017 bayise Culture, ikaba yari iriho indirimbo nka T-shirt, Mama told, Get Right With Ya, hold up. What the Price ndetse n'izindi. Albumu ya Migos ya kabiri bayise Culture 2 ikaba yarasohotse muri 2018, ikaba yariho indirimbo zamamaye nka Stir Fry, Walkie Talkie, Motorsport ndetse n'izindi. Byari biteganijwe ko albumu ya Migos ya gatatu isohoka muri 2019, ariko byaje kwigizwa inyuma muri 2020 nabwo biza guhindurwa nyuma yuko COVID-19 itejemo, nuko ubu amakuru dukesha Academics nuko Culture gatatu ishobora gusohoka muri uyu mwaka. Mu bihembo Migos yatwaye twavugamo nko muri 2014 Best Club Banger, Rookie of the Year ndetse na Best Mixtape. Muri 2015 batwaye BET Awards muri kategori ya Best Group.
muri 2017 nibwo batwaye ibihembo byinshi, aho indirimbo yabo yitwa Ben Bougie yatwaye ibihembo 4 birimo Best Collaboration aho bafatanyije na Lil Uzi Vert, hakaba Video of the Year, Best Video of the Year ndetse na Viewers Choice Award. Reka amateka y'itsinda rya Migos tuyahinira ahangaha, mutwandikire muri comment mutubwire ikiganiro cy'amateka mushaka ko tubakorera mu kiganiro cyacu gitaha. Kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa. What you say? You see I'm left off Baton Rouge? Yeah. Do it look like I'm left off Baton Rouge? What you say? Do it look like I'm left off Baton Rouge? Nah.